Yenelerge özgöçe aytarыбыз, 3 türlü adamdın duası hiç şeksiz kabul bolot, artqa kaytpayt degen. Birinci kандай Allah Taalaga dua kılganda bir toğandar, dua kılganda jürek menen kılalı, jöneleçi oğuz menen jattap algan, oy sen uşo ömürüň uzun bolsun, baktılуу bol, hiç jüregin kıymıldasa mınday kıymıldabagan duadan payda jok bir toğandarыбыз. Biz bileli, surap atkan nerseleribizge jüregibiz koşup koljup, Allah Taala uşunu kabul kılat dep, Allah Taala'dan jalınıp jalbarıp suraylı. Mına negizgi dua oşo bolot. Karasaňızlar Paýgambarybız sallallahu aleyhi ve sellem hadiste 3 türlü adamdın duası kabul bolot, şegi jok kabul bolot degen. Bul gaýsy? Bul degen birinci dua musafir adamdın duası. Musafir degen emne? Bizdin Kırgızstadagı tüşünüň emes. Musafir dep koysa bir baykuş adamdy tüşünöt bizdin Kırgızlar. Musafir dep özünün mekeninen alys jürgön, uşu özünün mekenini taştap koyup çoğuçun jerde jürgön. Emi alımlarыбыз aytat, musafir adamdın duası emne üçin kabul bolot dese, bizde hazır alıp barıp Germaniyaga taştasınçı. Tayangan ataң jok, tayangan eneň jok, agaň jok, начальнигиň jok, seni kırışap aytetken kırışaň jok. Süýleşip goýa turgan, köçede tamaşalaba kırgız kızga dep goýa turgan milisiýa al nemisiň tüşünbeyt. Oşon üçin oşol jerde goý Hudaý sakta dep Hudaýga baýlanyşy dagı Hudaýga bolgan jalbaruusy, Hudaýga bolgan ymany güçlü bolup kalgan üçin oşol jerde bir demet tinense da Hudaýdy Hudaýga gana tirenip kalgan üçin duasy kabul bolat eken. Gördüňüzler, duany dagı jön musafir emes uçurda da jön oğuzubuzdy kıwratyp ele eptep şaşyp puşup namazda okuymen dep dua kılbaýly. Bardygybız dua kılıp atabızpy? Urmatly o bir toğan oşondoy jalanyp jalbaryp Allahga tayanıp dua kılaly. Ekinci dua gaýsy bolat? Da'watul mazlum degen, japa çekken, ak jerinen güýüp ketken, ak jerinen jala jabılıp kalgan, uşunday akısın jedirip ýigen adamdy mazlum dep koýat. Mazlumdun duası kabul bolat degen. Bir toğandar mazlum degen alsaga jakşı dua kılbayt eken. Mazlum kargış kılat eken, gördüňüzler. Ak jerinen bir önü jala jap turup sottotup ýydin, Hudaý saktasın. Oşo jerde bolgon kargışı Paýgambarybız da bir hadiste, siler mazlumdun duasынан gorkula, mazlumdun duası bir astan keyin bolsa da kabul bolat deyt. 3 yılbı, 5 yılbı, 10 yılbı, 40 yılbı bir astan keyin bolsa da kabul bolat degen. Urmatly o bir toğan, ekinci mazlum da goşondoy eken. Adam ak jerinen güýgönde appak ele jerinden barıp biro türmege gamatyp ise, biro appak ele jerinden biro jakynyn öldürtüp koysa, ak jerinen akçasyn jedirip ise, adam degen uşunday jürekden gargaýt eken. Hudaýga oşo jakyn bolgon üçin duasy kabul bolat eken. Üçüncü dua gaýsy dese, atenenin balaga kılgan duası deyt, urmatly bir toğan. Atene degen uşo bir ele adam zat emes, aýbanatta dele atene balaga dua kılganda özünden artyk bolsun deyt eken. Bardygybız elestetip görölüçü, balam menden artyk bolsun dep jaşap atabızko. Men orusça bilbeyt elem, balam bilsin, men anglisçe bilbeyt elem, balam bilsin dep geç-geçeýin ısyka gısyp, suuka toňup tappan akçabızdy bütün kurslarga tölöp berip, baldarybızdy üretip atabızko. Men sportsmen bolbay kaldym elem dep kança kilometr jerlerge baldarybızdy alyp barıp atabızko. Ata degen, ene degen baladan özünün öýde boluşun gaýlayt eken. Bala üçin eç nerseni aýabayt eken. Balaga uşunday dua kılgan uçurlarda, urmatly bir toğan, uşu jüreginen tüpkürünen dua kılgan üçin Allah Taala kabul kılat deyt. Bardyňyzlardan gaýrylarybız gününe ata ene daima baldarыбызга dua kılıp jüröli. Baldarыбыз uşu tuğra dua kılaly, urmatly bir toğandar. Baldarыбызga daima dua kılganda Hudaýym imanyn ber, uşu balamdyn azabyn görsetpe, jaman günün görsetpe, Hudaýym elge hyzmat kıla turgan bala bolsun, adamlarga paydası teysin, kara kursaktın kulu bolbosun. Allah Taala uşu balamdın janına jar bol, tegeregin perişteler men noro, kajerde bolsa jamandyktan alys kıl dep atar yeneler günne oğuzubuzdan düşbey dua kılaly. İlgeri ulu zatlar İmam Bukhari dep bizden mına Özbekistanda Bukhara şaharından çykkan alym, Kur'andan keyinki kitapty jaskan ulu alym bolgon. Oşo kişi törölgönde gözü aziz bolup törölet eken. Kança bir atası, apası uşunday takwa alaken tündeleri turup, uşentip Allah Taalaga jalını bıylap, balama gözün kaytarıp ber Hudaýym,
Balam elдің қызматын қылсын, dinге Құранға қызмат қылсын деп қанша жылдар дуа қылып атып баласының көзі ашылып көріп кеткен. Андан кейін баласы ушундай чоң алым болып, 13-14 жаштарында жетілген алым болот экен. Анан түшүндө жатканда пайгамбарыбызга адамдар ошентип ар нерсени ыргытып атканын көрөт экен. Пайгамбарыбызга баткактарды ыргытып, ушундай жаман нерселерди ыргытып атканын көрүп, түшүнөн чочуп, апасына айтып, "О апаке, пайгамбар түшүмө кирди. Адамдардын бардыгы ушу жаман нерсени пайгамбарыбызга ыргытып атты" дегенде апасы ошо түштү ушундай деп жооруптур. "О балам, пайгамбар айтпаган сөздү дагы кийинкилер ушу пайгамбар айтты" деп, ушу калп сөздөрдү пайгамбарга байланыштуу кылып адамдар өздөрүнүн ойлорунан бир адамдар таң кала турган сөздөрдү ойлоп таап туруп ошону пайгамбар айтты дей баштады. Сен ушу пайгамбардын сөздөрүн тазалашың керек. Мен ошо адамдар ыргытып атканда түшүмдө ошо таш баткактарды тосуп жүрдүм дегенде, сен пайгамбардын сөздөрүн, пайгамбар айтпаган сөздөрдү айтты деген адамдардан пайгамбарды тазалашың керек деп үйүнөн аттандырган. Ошентип Имам Бухари канча жылдар пайгамбарыбыздын хадистерин ушу уккан пайгамбарыбыздан ошо анык угулган хадистерди жыйнап отуруп анан мына Сахих Бухари ошентип жазылган. Урматтуу бетуган, муну эмне үчүн айтып атам? Буну урматтуу энелер, балдардын бала болушуна, балдардын ер жетилишине энелер эң чоң себеп болот экен. Ак сүтүн берип аткан учурларда, ошол учурларда бисмилла деп, Кудайым ушу менин мээримим менен ак сүт эмизип атам, Кудайым ушу баланы деп туруп дайыма дуа кылалы балдарыбызга. Балдарга дуа кылбай, кийин анан өкүнүштө калбайлы. Ата-эненин дуасын кабыл кылат дейт. Bir Ahmad ibn Hanbal деген улуу зат өткөн. Бизде 4 мазхаб бар. Ошо 4 мазхабтын bir мазхабынын негиздөөчүсү болгон ушундай улуу зат. Ошо киши айтат, 5 жашымда Куран жаттадым. 6 жашка чыкканымда кембагал элек апакем тургузуп туруп, балам, эркек бала, эркек киши мечитке барып намаз окуйт. Тур балам, сени мечитке алып барайын деп чыкканымда ошо шамалдар бетимди аймап үшүйт элем. Üstüme kembagalçılıktan giygenge giyim jok ele. Bирок энекем өзүнүн этегин менен ушуну мени ороп, 6 жашар кезимде мечит узак эле мечитке алып барат эле. Мечитке кирип намаз оку деп апам сыртта намаз окуп, мечиттен кийин балам күн чыкканга чейин ошол жерде Куран оку деп чыгарбайт эле. Ошентип жетелеп жүрүп мени Ахмад ибн Хамбал кылган бул энекем деп эскерген. Урматтуу бетуган, бардык улууларды энелер чыгарган. Дагы бир улуу зат ушундай дейт, суук жерде жашадык, 6-7 бир тууганбыз. Анан ушундай бир 2 комната үйдө жашайт элек. Анан бир үйдө бир туугандарыбыз баарыбыз жатат элек. Апам ушундай такыба эле, атам менен апам түн бир окумда ойгонуп, тахажжуд намаздарды окуп, Алла Таалага жалынып, жалбарып, ыйлап, дуа кылып отурушат эле. Бир кезде балдар баамдат болду дейт эле. Бир туугандарым турат эле, бири-бирибизди ойготуп баамдат окуйт элек. Мен ошол кезде 4-5 жашка чыга элек бала элем дейт. Бир күнү менин ушу кыз уйкуда жатканда улуу агаларым мени аяп тургузбай коюшуптур. Апамдын адаты ушундай эле, намаз окуп бүтүп, күн чыкканга чейин Куран окуп, зикир кылып, күн көтөрүлгөн учурларда балдарым деп биздин бөлмөгө кирет эле. Бир күн ошондой кирип келгенде мен кыз уйкуда жатканымда жаныма келип, балам намаз окуп алдыңбы деп ойготкондо, апа уктап калыпмын дегенде, ошондо өзүнөн кетип тизелеп отуруп, алакан жайып, о Алла, сенин фарзыңды аткарбаган баланын аманатты алгының деп дуа кылып атат эле дейт. Ушундай такыбалардан анан улуулар, ошенткен элге кызмат кылгандар чыгат экен.